Bismillahirrohmanirrohim. Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi uyina kirganda Allohumma inni as'aluka khayral malja'i va khayral makhraji. Bismillahi walajna va bismillahi kharajna va ala rabbina tawakkalna, ala Allohi rabbana tawakkalna deb aytsin. So'ng uy bulasine salom bersin dedi. Abu Davud sahih isnad bilan rivoyat qilgan. Duoning ma'nosi: Allohim, albatta men sendan yaxshi kirib jana yaxshi chiqishni so'rayman. Allohning ismi bilan kirdik, Allohning ismi bilan chiqdik. Robbimiz Allohga tavakkal qildik. Duoning ma'nosine e'tibor beringiz. Qanday yaxshi. Uyina kirib yotgan odam yaxshilik tilab Alloh taologa baylanib kiradi. Xonaga kirganda uy bulan muchalarine salom berib, ulardan al-ahvol so'raydi jana silih so'zlar bilan ulardan ma'noyin ko'tarishga urinadi. An Anas radhiyallohu anhu qala li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Ya bunay, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baytika. Rawahu Tirmizi bi sanadi hasanin. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maga: O bolam, qachon uy bulangning oldina kirsang salom ber. Al saga da uy bulanga da beraka bo'ladi dedi. Tirmizi hasan isnad bilan rivoyat qilgan. Ko'chaga chiquvdan murda uy bulan muchalarine xabar berib, ularga yaxshi tilaklar bildiradi. Jana duolarini so'raydi. Ota-enasi bo'lsa, ulardan jakacha duo oladi. Bunday qiluv kishini yuqori darajadagi adab esa ekanligini ishorat qiladi. Ota-enadan, yaqinlaridan, uy bulan muchalaridan duo olib, jumushga jo'nagan kishining kuni qutman, ishlari barakali, har bir harakati unumli bo'ladi. Abu Davud Qaysdan rivoyat qiladi. Bir odam maga xabar berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu erta menen uyidan chiqmoqchi bo'lsa, kiyimlarini kiyib enasining oldina kelib, assalomu alaykum enakam va rahmatullohi va barakatuhu. Meni kichkinakay kezimda tarbiya qilganingiz uchun sizga Alloh yaxshi siyliqdasin deb aytadi. Al bo'lsa, senda o'g'lim, qariganimda maga yaxshilik qilganing uchun Alloh yaxshi siyliqdasin deydi. Keyin ko'chaga chiqadi. Qaytib kelganda da o'shiga o'xshash gapni aytadi. Hasan Marvazi rivoyat qilgan. Bir uyda birga yashab yotgan uy bulan muchalari taqvo negizida quvonch, rohat, o'zaro hurmat negizida shariat ko'rsatilgan adablarga amal qilgan holda yashashni yo'lga qo'yishni birgalikda atqarishadi. Alloh taolo Maida surasida bunday deb qayriladi: Va ta'awanu 'alal birri wat taqvo va la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yaxshilik jana taqvo yo'lida ko'makdosh bo'lg'ila, kuni jana dushmanlik yo'lida ko'makdosh bo'lmoqla. Uy bulan muchalari bir-birlarining oldina kiruvdan ruxsat so'rovlari zarur. Bu jönündagi shariatning ko'rsatmalari Nur surasining 3 oyatida kelgan. Ushul oyatlarda har bir uy bulan muchalari tez qayra uylanib turulari kerak. Atalgan oyat karimalarda uy ichidagi bir muomalalar, xizmatchilar jana kichik yoshdagi bolalarning uy egalarining oldina kirishga ruxsat so'rovishi yönünde hem neler qiluvlari zarurligi jana ushul siyaqti boshqa masalalarga da to'xtalib o'tiladi. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinukum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض
Kezalike yubayyinullahu lekumul ayati vallahu alimun hakim. O iman keltirgenler, kolуңарда мүлк болгондор жана өзүңөрдөн балагатка жетпегендер силерден 3 убакыт уруксат сурашсын. Багымдат намазынан алдын, бешимде, кийимдериңерди чечкен убагыңарда жана куттан намазынан кийин. Ушул 3 убакыт силер үчүн аврат. Алардан кийин силерге да аларга да күнөө жок. Бири-бириңердин жанына кирип чыга беришиңер мүмкүн. Аллах силерге аяттар мына ушундай баян кылат. Аллах өтө билүүчү, даанышман. Бул аятта үй ичиндеги бир үй бүлөнүн мүчөлөрү да бири-биринин алдына кирүү үчүн уруксат суроолору керектиги жөнүндө сөз болууда. Илгерилери кул жана күндөр учурда болсо үй кызматчылары адатта үй ичинде аралашып жүрүшөт. Ошондой эле кичүү жаштагы балдар да каналарга кирип-чыгып турушат. Көпчүлүк мындай абалдарга кайдыгерсиз мамиле жасайт. Негизи бул өзүбүздүн кызматчыбызго же бул өзүбүздүн балагатка жетпеген кичүү балабызго дебей мамилелерде сергек болуу керек. Кызматчылардан да авратты этият кылуу парз. Балдарды болсо адеп-ахлактын айланасында тарбия табууларына маани берүү, аларды чоңдор турган жерге уруксатсыз кирүүлөрүнө жол койбоо керек. Ошондуктан да Аллах Таала бул ишке өз алдынча көңүл бурган. Куран Каримде аяттар түшүрүп, аны өкүмүн баян кылып берген.